सक्कोया लक्षिन्यङ्क न्यायगु माधव नारायण थलया छले खोपया नवदुर्गा प्याख लिखिगु परम्परा दु थुक्सी वंगु शुक्रबार खोपया नवदुर्गा देवगन सक्वे थ्यंका वंगु ख स्वस्थानी धल न्यान चंगु इले नवदुर्गा प्याख लिके मागु नापा निसेया हे चलन ख थुक्सी न नवदुर्गा प्याख सक्वे थ्यंका वंगु ख शुक्रबार नवदुर्गा द्यत सक्वे थ्यंगु खसान सञ्चबा बनि निसे सक्वे चोपी इच्छा दुपिस बाहाबिया समे नकेगु ज्या यागु ख आइतबा खुनु सक्कोया साखताले न्या लाकेगु ज्याचुगु ख न्या लाकेन्य काली भैरव निमसिया दथि खलाबला याना भैरविया रुमाल लाका कागु ज्याजुगु ख नाप थुगुरुमा लित कागु नेति भैरव बाहा खाबिया हेकी गुलु केंगु ख न्या लाकी गुचले सिम्बा धुम्बा तका मेपी द्यपिन प्याख लुकीगु चलन दु अथे नवदुर्गा द्य व माधव नारायण द्य यातना नाप्लागीगु परम्परा दु सक्वे पेनु तक नवदुर्गा प्याख लुकीगु याई द्यत थेने ढुङ्गा पलम्पी चोपी राजुपाध्याय पुजारी पाखे चा पूजा योगन परम्परा दु अथे शाखा त्वाले निछि नवदुर्गा प्याख केनिसा इपा त्वाया चुखु केवेन प्याख केनी पेनु तक सक्वे केनीगु प्याख या द्यते त सक्कोया थिथि थासे चाहिदिसा शाखा त्वा व तलेजु लिक याना निक न्या लाकेगु धार्मिक विधिजी च्याला तक न्यायगु खोपया मल्लकालीन नवदुर्गा प्याख अर्थात न्या लाकेगु जात्रा क्य चापु सनुलसे सूर्यमदी सुरुजुगु ख च्यालाया दुने खोपया थिथि थालिसे सक्को चाङ्गुन नवदुर्गा प्याख केनिगु परम्परा दु ख्वापा पुयाचिङ गुम द्यत दुथाइगु थुगु प्याखले भैरव महाकाली बाराही गणेश ब्रह्मायनी कुमारी महेश्वरी भद्रकाली इन्द्रायणी दुम्बसिंह महादेव व स्वयं भैरव द्यत दुथा अथे जात्रा खे बाज त बाज व का बाज पुगु व महालक्ष्मी अर्थात सिफोद्य कोबीपी सोमदई जात्रा दर्शक तेस सुलिपुया हाकिसा द्य तेस लिना छेगु चलन दु थथे लिबले द्यतेस जोनथा दिवा छामागु परम्परा दु सक्वे नवदुर्गा प्याख केने तुंगा नवदुर्गा गण चाङ्गुई वनिगु परम्परा दु